The next performance will be by the Tuvalu Association of American Samoa. Headquartered in the village of Atufenua, there are 50 members in this group, and their president is Fepuleai Tongia, vice president is Tafue Molesi, their secretary, Matapua Tavae, and their treasurer, Koleta Teoni. Their guitar player or drummer is Pusa, and their dances have been instructed by Tufue Navalu and Roseanne Tongia. O le whawhiwhianga nei a le asosi Tuvalu i Amerika Samoa nei mai le alalawhanga o Tafuna to 5 i latou o le latou presidente o Pulea i Tongia, sui presidente Tafue Molesi o le Whailautusi Matapua Tavae ma le latou teutupe o Koleta Teoni. O lea wa sauni mai le latou whawhiwhianga se pati mai loa o le atau mwhaiatu Tuvalu.